سارا دمت خوش به. بله دماتش خوش بارس. بله سارا راستی جی مشارکه گلکی خوشه گلک کس که خوش دبن حتی نه یه گو عربی وانجی هبن یعنی این گو تشتکی واتونه بجی که خوشن گو ریورن سر راست کرن جبر او پرزگریکن نوا باجار تینا راشتن او گولن گو زبستانی ده چه دبن نوا کولانا ده ایدی او جی تینا راشتن سارا او کولانین گو تینا زفت کرن تایبتین ها کولانک لپشت خویاد به تمام کرنه از باورم لهندا گراجا سیاحیه بیا چه قاسی گرینگیا بان کولانین گو هاتنه زفت کرن جبونا که اجوکاران هیه هروها پروژه و ویلکوب سکنه کارم بکو شالواتی بله راست مرود کار بیجه جه دمک دریج ده برکی رین کو هاتبون خراب کرن تایبت ده زوستان ده باران زده ری گلک جاران خراب بون و هم جی گلی گازن خلکی گلک بون جبو سر راست کرنا ریان لی ام دزانن تف ده جی یعنی کتا ورزا خاوینه ده پشتی وی جبو کو یعنی زودترین دم ده چارەسەریەک جوان ریا ڕەوەرە چێکردن ئێدی پشتی ئەو قاس زۆر و زەحمەتی و گلی و گازنێن خەلکێ بە تایبەت ئاژۆکاران ji ber gelek em bêjin serê wan xerab dibû belkî heftiyê carek di do jî dibir em bêjin cê pêşwaziyê em bêjin sînaa ji bo jê bi vî awayî merûd kare bêje yanî him dîroka ku dest pê kiribûn di dîroka 2026 meha pênca duanzdê meha pêncan de şaredariya gel a bajarê Qamişlo dest bi projeya çêkirina riyan kir rastî jî belkî carekê jî li ser riya ku çêkirin ji dewera çarxereya Sonî heta dere aliyê sûkê me wê tevlîbûna xwe jî em bêjin mijara îro jî me werda bû lê me re dikarin ha giştî behsa riyê ku çêkirine çirê ne çawa ne yanî him ez taybet dixwazim bêjim hejmarek ji riyên sereke niha hatine çêkirin riyê çarxereya Sonî çarxereya Şerq û him jî em bêjin çarxereya Efrîn û him jî de aliyê sûkê de em bêjin sûka cê qesaba heta riyê em bêjin nisêbînê heta deriyê nisêbînê wan derna hatine çêkirin him taxa Cûdî riya em bêjin gelek riyên din aliyê hilêliyê taybet derin aliyê zanîngeha Rojava yanî gorî ku ev lîste ku wekî şaredariya gel ji me re şandibûn ku ev rê ku çêkirine û me bixwe jî dî rê ku hatibûn çêkirin li ku re belkî yanî gelek riyê din jî hebin ku niha çêkirine û niha rê ku sereke ku tê çêkirine ew bixwe aliyê siyahî li ber gereceyê cihê ku li vir ajûkar cihê em bêjin xetayê ku ji aliyê darê Amûdê hem jî êdî hindir bajar hem jî yê ku darê aliyê Tirabespiyê wan ez dikarim hinek dîmena bidim nîşandan ku li vir ev riya ku çêkirine vir rê xilas bêr tenê tê dûzkirin yanî sererast dibe êdî li vir riya gereceyê ku aliyê siyahî tê çêkirin me re dikare bêje jî yanî gorî ku ajûkar jî dibêjin gorî ku kesên ku li vir kar dikin niha taybet rê sererast dikin projeya wan berdewam e ji ber gorî ku şaredariya gel a bajarê Qamişlo ji wan re lîste diyar kiriye hem niha aliyê em bêjin darê aliyê hilêliya aliyê zanîngehê belkî aliyek xelaskirin lê aliyê din hîn berdewam e li wir hinek projê wan hene wê çê bike êdî belkî riyên dirêj jî hebûn yê ku darê aliyê Tirabespiyê û hem jî aliyê derîkê wan hinek kortik li wir hebûn ewna jî hatin sererastkirin yanî me re dikare bêje rastî jî
پنگاوکی گلکی باش بو کو شارداریا گل آباجار قامشلو دست به پروژه چکرنا ریانجی کر هم آلی که یعنی نتنه چکرنا ریانجی آراس مرد کاره بیجه راستی جی پنگاوا و داویه کو شارداریا گل دست بکری لقامشلو پنگاوین گرینگن هم بیجن ام کتنا ورزا هاوینه ده راستی جی برکی نخوشی گلک جی چه بونه دوی نخوشی ده نخوشی گو چه دبن جی صدا ما یکمین آلی ام بیجن سرگوانه جبه جی او حمله کو پنگاوا دست بکرنا هم سرگویانه هم جی سراراست کرنا ریانه بلکه ده من پیش ده پروژه وانی دیتر جی هبل ام دم پیش ده هم و بشوپین هم جی ام ناس بکن که چه پروژه هیا و چاوا براسی جی اف پنگاوی کو هاتنه دست بکرن پنگاوی که ارینیه هم جی آلیه گلده هم جی آلیه جو کارانده بگشتی یعنی مرود کاره چونو هاتنه خلکه کیف خوشی وان جبریه کو خراده بن گلک زحمتی تیره تکشانده جبویشی دما کوره سراراست کری با چی کری و دمه زحمتی نایکشانده و یعنی کلک و خلک کیف خوش به ایدی بوی آوای مرود کاره بیجه یعنی بگشتی اف پروژه کو دست بکرنه هم چه کرنه ریان مگوجی برکی تنه آلیه هلیلیه وانجی آلیه زانیگه همایه اف پروژه دستی وانده کو گوری ما آگاهی جی جوان گرتیه بگشتی مرود کاره بوی آوای بیجه آراس ولی سارا بهویا گوگ همه کلان دیوان زفت کردن ایدی اف پرسگریکا هان ورن راهشتن جنابا باجار گله کی سپاس جبونا که ته سارا حسن و چگانمش باجار قامشتو جبونا که به تبلیغون سپاس